Pozdrav ljudi, u ovom tutorijalu danas ćemo... Daj da vidim ja nešto samo trenutak. I pozdrav ljudi, u današnjem tutorijalu ću, znači, danas ću da vam pokažem kako možete ceo vaš kompjuter, znači kako hoćete da imate lozinku na kompjuteru, znači kako hoćete da imate lozinku na svoj kompjuter. Znači, pratite me i vidjet ćete. Znači, kliknete ovdje start, znači to svi morate kliknuti. Onda kliknete ovdje gdje ste vi. Evo ovako, znači evo moje ime i prezime. Znači, onda kliknete promijenite lozinku. I onda sad tu napišete, tastatura mi nešto ne radi pa moram da koristim ovu. Znači, meni je lozinka 12, znači, tu ukucate bilo koju lozinku, a ja ću ovdje. I onda kliknete promijenite lozinku i onda kad isključite, onda će vam se desiti i onda ćete moći da, i onda ćete imati lozinku, na primjer. Drugo što ću da vam pokažem na ovom tutorijalu jeste da kako možete da pevate. Znači, kako možete da pevate, da pustite glas. Znači, hoćete, ne daju vam roditelji da kupite mikrofon ili nemate i kako hoćete mikrofon. Pazite sad. Znači, odete ovdje gdje piše kontrolna tabla, tu kliknete. Onda ovdje gdje piše zvuk, kliknite. I onda pišemo speaker. Onda ovdje mikrofon, kliknete tu, onda morate. I onda slušaj. Slušaj ovaj uređaj. I sad onda kad kliknete ovdje, i onda u redu, malo će sad da bude zvučno. Evo malo se začuo malo, ako kod nekog može, kod nekog ne može, ne znam kako, ali da. Znači tako možete karaoke da pustite i da pevate. A drugo što ću vam pokažem, to vam je, znači, a drugo što ću vam pokažem kako da premestite ceo ovaj sajt, ceo kompjuter u srpsko. Znači vidite, meni je skoro sve srpsko. Ko naravno hoće, ko neće. Ok, znači, da bi vam ceo kompjuter bio u srpski, morate da odete na Google. Znači, morate da odete na Google. I onda, a ovo je samo radi za Windows 7. Znači onda, šta je ovo? Izvinjavam se, uzmem tastaturu. A evo, onda, ukucajte ovako. Windows 7. Ne klikćete ovo, meni stalno izađe, ne znam da vama. Onda Windows pomoć za Windows, vidite. Onda da kliknete tu. Onda će vam izađe ovako. Znači, naravno, da vam stavim link u opisu videa. Sad, sam zavrljati to, ali to ne ovdje. Ne ovdje su igrice. Sad onaj sajt. Da ne pronaći. Evo, mislim da jezički paketi. Kliknete da su jezički paketi. Da, da su jezički. Morate da kliknete da su jezički paketi. I sad, tu imate puno jezika, znači beskonačno, koji naravno hoćete, ali naravno hoćemo srpski. Srpski. Evo, znači ovo je ćirilica, ovo je latinica. Znači, ajmo latinicu ako hoćete, znači kliknite, saznajte kako. Ja vidim.
Ajmo ćirilicu. Napravite odmah. I onda kliknete share. Onda, da vidite koji, ja sam ovaj. Možete sve staviti ako hoćete. I onda klik here. Onda ok. Naravno, ja sam već, znači onda kliknete ovo. Dobro, ja sad neću više da radim. Onda vam nekad ne uspe, ali morate više puta. Nekad vam neće uspeti. I onda kad vam se to sve lepo instalira, onda će da vam se izgasi kompjuter i onda ćete tako da imate u srcu. Znači, ja ću staviti link u opisu od ovoga, da možete kako. I to bi na ovom tutorijalu bilo to. Hvala vam što ste gledali, lajkujte i subscribe. Ne znam to baš da kažem, ali znate valjda na šta sam mislila. Ok. Doviđenja, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!